Karkalta ni nga ni Jun ni somni pathum khan ramchung hun sang Lok Sabha seat ruak le Delhi le state dangthen khata assembly seat ruak te no khat turin by election nei ani a voin ni somni paruk hian result puan ani Delhi bi ka chuan Rajinder Nagar bial to MLA ni thin Raghav Chadha Punjab atanga Rajya Sabha MP ani ta ka wangin ama thlak tu tur zon ani a kumsom thum pakhat mi Aam Aadmi Party candidate tho Durgesh Pathakan vote sing khat sang khat chuanga hne na changin assembly house Raghav Chadha mun ruak a hno khat don ta ani Durgesh Pathak hi Uttar Pradesh lammi ni in Delhi ale khazirin na oma UPSC coaching a kalain Anna Hazare te movement na telve in Arvind Kejriwal te nen an in chara sang ni som pahnia Aam Aadmi Party din na po no pangte in active member zinga atelve a sang ni som ni Delhi assembly election a khan Karawal Nagar bia la dinga ma se tling zolo tuna hian kumin kum top lama in thlan pui ma chon tur Himachal Pradesh state in charge ni na chelmekin Municipal Corporation of Delhi MCD election in charge ani boka enghun po MCD in thlan ma chon thei turin in ring rengin anom mekani voina Rajinder Nagar by poll result puan ani lai hian Aam Aadmi Party workers tam tak pung khomin Minister Gopal Rai hovin lomna hun toyan manga he huna hian Environment Minister Gopal Rai hian Durgesh Pathak hlom puina hlanin party workers le Rajinder Nagar bial mi puite chunga lom thu asoya chumirual chuan BJP ta na thu cha soin Rajinder Nagar in thlan hian MCD in thana chak tur a hrilang in ti a voina hne takin Aam Aadmi Party in chakna kan changa enghuna po MCD in thlan hi puang ula ne na chang tur chu Aam Aadmi Party kan ni hatibok Gopal Rai thu soizo hian MLA ta na thlan tlin thar Durgesh Pathakan lom thu soina hun mang ve a Chief Minister Arvind Kejriwal na tho thra wanga ne na chang kan ni awangin he ne na hi Arvind Kejriwal ne na ani Rajinder Nagar bial mi puite vote hlutaka wangin kalom boka he ne na hi an ne na tho ani Aam Aadmi Party workers chunzan po thliar lova Rajinder Nagar bial chunga na thoka campaign te social media lama thahnem ngai taka lo campaign te le mani thinlung le ril tong trai na lama min lo campaign pui tu le du sakna min hlan tu zong chunga lom thu ka soiboka he ne na hi chung mi zong te ta chu ani keni ang mi chung konara na tanga chor chuak Uttar Pradesh thingtlang khua politician tu man la chua lo na khua Salian IAS exam ma chon tura in buat sai tura Delhi le kharonzir anna andolan na tela Aam Aadmi Party a tel chho minaran le van tlang cheng noi nga bak beng account na nei lo hetianga Delhi atanga MLA ka han ninol mai hi Arvind Kejriwal thu nuaya chau lo chuan tu dang lal na nuaya ma thil thleng the ngai lo ani voina ke ni ang minaran ho kan moi ve na chu mi puite ne na nget taka kan in zom tlat le rong kan bola na kan thok ho zel hi ani a Rajinder Nagar bial mi puiten mal som na tam tak min hlana du sakna sang tak min hlan hi chang le thei tur le an mi du sak le mal som ang taka na thok thei tura min ti chak tur le min tran puya mal min som turin pathian hne na kadilani atop nan BJP hne na he hi ka cha du Delhi mi puiten an rin na cheu ake cheto a in laka an thin a rim tan to jok Delhi mi puite hian Delhi hi ramchung mi pui zong in an chuan le an ngai san khopuya siam an du a chuwangin tuna hian in du huna in ngam huna MCD in thlan puang ula mi puite ril ru chu in remayang voin hian ke hi MLA kan ilova bial mi puite le party workers te in vai hian MLA in nizok in zawaya chunga hian kalom mani kalome ti in ain soyang hian Durgesh Pathak hi Uttar Pradesh lammi ani a hei hi BJP lamin campaign lain ama beinan le Aam Aadmi Party beinan an hmangia la ma se an hlotlin pui zo ta chuang lova Durgesh Pathak hian vote la zong atangin za somnga panga point pasari lai a mutling ani hetia ro pui taka Delhi by election an chakla hian Punjab Lok Sabha by election na ero Aam Aadmi Party hian hne na han chang zo lo thung kan riat angin kumin February thla Punjab assembly election a hne takin Aam Aadmi Party in sarkar nan siama
Sangrur bial atanga Lok Sabha member Aam Aadmi Party Lok Sabha MP nei chun Bhagwan Mann Chief Minister ani ta ka wangin Sangrur Lok Sabha seat hi lo ruak ta a chumi no khatur chuan Aam Aadmi Party hian thei top chua ve bok ma se Shiromani Akali Dal Amritsar SADA candidate Simranjit Singh Manan vote sanga zariat somni pahni in hne na changa ti hian Aam Aadmi Party in Lok Sabha seat pakhat ma an nei don tari lo ti na ani heti lai hian mani maya BJP in Tripura Chief Minister Tharatana an ruat Manik Saha an Bardowali bial by election na hne na changin Chief Minister ani zui zel theyang bial dang result chutar lang vek lem lo mai la next video kanin hmule theu don nia mang thau le